Bazarda tarttık. Aldı da sonu videoları var. Biz menen bolыңыздар. Anda meze kettik. Beyde jaşıl beyde dostlar. 420 so'm. 420 so'mdan büyük. Assalamu alaykum bizning kanalning qataluvchilari jana qonoqlari. Salamatsыздарбы? Bugungi kunga 2 aprel 2022 yıl günge işembi biz Bishkek şahrına жақынғы жерде пригородный мал базарына келіп қалдық достар. Малдың басын біліп, қойдың басын білгенге әрекет қыламыз. Қата кемшілік болса алдын ала кешірім сұраймыз достар. Бүгін Рамазан айыңыздар менен бардыңыздарды жалпы құттықтаймын. Анда біз менен болып лайк басып каналды қолдап тұрыңыздар, біз кеттік. Мына бұл жерде беде, тұрап беде 420 сомдан достар. 420 so'm. Qanday ishlaring yaxshi? Chöp 420 dan bo'ladi. Qanchadan berib otasың? Bo'lish 420. Aha, bede. Bu da bede. Yaxshi. Chöplar qimmatlab turib ya. Hozir shundaymi, ma? Hozir chöp çok bo'ladi. Nega do'stlar, Prigorодный mal bozorining janida. Do'stim, nomering aytib ber. 771 511 574 Mayavkada turasın ha? Mına ушул жерде суббота күнү. Калган күнү Mayavkada турат достор. Мына бул жерде 11 миңден текелер сатылат. Занский порода теке. 11 миң. Мына базар кайнай достор. Эчкиден баштайбыз. Ассаламу алейкум аке. Кандай иштериңиз? Эчки канча эчки? Эчки айтып, баасын айтыңыз мага. Улагы менен. Ha? Ulağı menen 8 ming, Жақсы. Qanchaga berib edingiz? Surab atama bak. Жаңылы келdim deydi. Mına бұл жерде Merunos bu, qo'shqor turat. 16 mingdan suraydı bayken. Mına müyüzü görürsüzdür, arqat. Sonra sodanız bolsun, bazar berip atama bayken. 14 berdim. Taza 14'e berip berdi bayken. Da 20 ming qo'sisi menen, mına dostlar. Bu da qo'sisi menen. Bu da qo'sisi çoğoyup qaldı. Çoğoyup qaldı. Atası Tayson. Atası Tayson. Enesi ne? Enesi. Trastoyla qo'y ekan, ha? O, bu negri qat. Eme tishi qancha tishi? Tishi. Bu 6 tish. 6 tish, 20 dan surab atasiz. O, 18'den berem 18. Ha, bazar berdi ba? 16 verdi, bermey qo'ydim. 16 berdi ekoni. Jas. 16 mingden berip bepti. 2 tish buga qancha berdi buga? 16 ming berip bepti dostlar. Prigorодный mal bazar. Mına bu жерде araşanlar turat. 20 mingden de oladi. Erkeksele qilay mına. Oyumuzda 18, mına 3 oyun. Bu atası. Bunu 20 ama. Qalasa. Ha, berip atadi. Qalasanız bu 2 oyunu 18'den 20 qilmam. Manda aytayım mı sana? 4 oyundan qalanda 4 oyunu birde qilib tur. 20. Yok 18'den alalım 4 oyunu 18'den alalım. 4 oyunu 18'den bağ verdi bırak. Onlar 3 mü? Şu an yetke hazır bu parodaga da alıp kettiler. Bunu hazır yetke çıkarsa. Qo'shqorlar ekan, ha? Qo'shqorlar ekan, yaxshi. Biz bilan to'ra tushunsangiz. Bunu talaga basalga aytganda olib kelsa 18'den bassan 3 oyun. 18'den. Masulullah. 72 ming. 72 ming. Armada 72 ming. Bering taksirım bana, alay. 75 ming. Na 3 oyun 18'den o 20 qilib olib ketdim. Ulaqlarım. Tek sil alıp atmayın bana. 18'den 72 olub ketdi. 18. 80 mingga beraman deb otadi do'stlar. 72. Bayka o'shanda 72 ga berib aytasizmi? Alisizmi? Qancha kishlar qoldi-ku? 80'den. 80. 80 deydi. Bo'lar. 80'den beraman deydi do'stlar. Biz aldığa qara ulaymiz dostlar, ketdik. 3 aylıklar. Mına bu жерде qo'zlar turat, 3 oyliqlar deydi. Bular qancha baş o'zi? 5 baş. 5 baş. Urg'achi da var, erkek de var. Biri urg'aç. 4 erkek, biri urg'aç. 4 erkek, biri urg'aç. Bağlar qanchadan? 8 mingdan surab atasiz. Qanchadan berib atadi bozor bayka? 15.300 berdi. Bunu kişi alıp satar okşat 5 mingden berdi adam. 5 mingdan berdi atadi ekan, mana berib berdi. Qancha oylik bular bayka? Dekabr yanvar 3 aylık. 3,5 ay. Dekabrdan beri kilo. Ha, yaxshi. Emi, dag'i barmi satuv? Var uyda 30 tane. Telefon numarasini aytыңыз. 0705 0705 0706 dostlar. 99 82 71. 99 82 71. Qaysi yerda turasiz?
Manas'ta. Manas mınaki dostlar. Kozu gerek bolsa çala veresizler. Mına dostlar orozoga soyup soygonga alsаңыздар болот. Mına төртөө турат. Assalamu alaykum байке, кандайсыз? Жакшы. Канчадан болот булар? 11. Mına 11 min kozulары. Erkek urgaçı? Erkek. Erkekler. Mına 11 mingden. Birөө жакшы экен. Канчадан берип атат базар? Bazar 10 mingden ne? 10 mingden beriptir dostlar. 10 mingden bermediniz mi uşulardı? Anda biraz kaldı be. Bere turgan jeri şu 11'de. Boluşu 11. Boluşu 11'den beremin deydi dostlar. Mına bul jerde dostum kozlar sapatıp koçkorlardı 11 mingden deydi. Жақсы екен мына еттері да жақсы. 11 мingden сурап атасың а? Базар беріп атабы? Жоқ, базар берді, базар. 11'den бе? 10'dan беріптір, мына достар. 10 mingden беріптір базар. Шындай болған, пригородный мал базары. Мына берде бір байкем 11,5 мың сом қалыпты. Сойған қалдыңыз байке? Жақсы? Құдаға апарған. Құдаға ба? О, той. Мына Құдай берсе Құдаға дейді. Жоғылық байлап апарам. Құдай берсе. Жаңы хабар, дон хабар деген канал. Жақсы? Мына бұл жерде чарба қозылар тұрады. Еркек бір қашу? Еркектер, қошқорлар мына. 9 mingden сұрап атасың. 8'den бересің. 8'den бересің, е? Мына 8 mingden берем дейді. Досым. 8 mingden берем дейді. Бұл жерде чоң қошқор тұрады мына. Az bunu da sırayıp sırası maçtan etip geçsin. Buna dostlar araşan koçkor turat bu жерде çoğun 4 diş değil. Baykem. Assalamu alaikum bayke. Qanday işleriniz yaxşı mı? Qancha so'rab atasiz buga? 35. 35 ming so'm. Mana kel. Az ko'rg'osiz ko'ram ortiqlar. 35 ming. 35 ming so'rasangiz, bozor qancha beryapti bayke? 27,5 beribman. 27,5 mingga berib berdingizmi? 27,5 ga berib beribdi. 30 ning üstünde bo'lsa сөйлөшөбүз дейт достор. Telefon nomeri aytabызбы? Aytыңыз. 0772 24 82 24 82 88. 88. Qaysi yerda turasiz? Selo Ленинскийде. Ленинскийде, мына достор. Ленинскийде турат экен. Qaysi kanal? Мына бул жерде сойгонго семиз козулар турат. Кочкорбу же ургачы? Барды 3 тең, э? 3 тең кочкор дейт. Аткорумда турду байке. Канча байладыңыз? 2 ayday bay. 2 ayдай байлаптыр байке. Мынакей жүндөрүн алып, таза кылып, мына орозоду алып жеп эметсеңиздер болот. Канчадан бербедиңиз базарда? 11'den berbedik. 11 mingden бербептир мынакей. Сода 11 mingden болуптур үчөө. Жакшы. Канчадан болсо бересиң байке? 5'den boz 11. 11,5 mingden, э? 11,5 mingden болсо беремин дейт мынакей. Мына серьезный кочкор сатамын дейт. Братан. Канча экен тиши? Ача бериңиз, ача бериңиз. Жаш экен ми? 2 тиш көрдүм. Баасы канча? 25 ming. 25 ming сом. Канчага бербей койдуңуз? Бака сода оле калды. Az bir elek deyt. 18 mingden үйдөн бербегем deyt мынакей достор. Номер айтабызбы? 0705 0705 20 20 77 14. 77 14. Кайсы жерде турасыз? Козгошкор, мына начало маевкада. Начало Маевкада экен достор мынакей. Рахмат, содаңыз болсун байке. Бул жерде 13 mingden дейт. Козгошкорлор 13 mingden. Базар канчадан берди? 10'dan beri oldu. 10'dan, э? 10'dan берип атат экен достор, бербептир 10'dan. Мынакей козгошкорлор. Булар союшкабы же кандай байлагангабы? Байлаганга. Канчадан болсо бересиң эми дос? Канчадан болсо берет элең? 12'den, э? 12'den болсо беремин дейт. Үйдө барбы дагы сатканга? Жок, э? Телефон номер айтабызбы? Чөйлө экен, ошол жерден сатып берем дейт. 2 жашта. Бул жерде жакшы кочкорлор турат мынакей. 2 жаштан дейт. Кочкорлор. Жаңы хабар, дон хабар деген каналга. Канчадан баасы? 28'den. 28 mingden. Базар берди? Төмө bir akeniki болчу. Bir akeniki eкен дейт. Азыр хажайын бир жакка кетиптир. Так, бул жерде козулар турат. 2 баш керек байке. Канча айлык бул козулар? 3 ay. 3 айлык дейт. Эркек бу ургачыбы? Erkek. Эркек. Баасы канча? Бул 12,5. Бул 12,5 миң. Булчу? Бул 9. Бул да ошого карайбы байке? Же бул өзүнчөбү булар? Булар өзүнчө. Жакшы. А могулчу могу? Кочкор. Мусы sıksın tut дейсиңби? 28, bunus 30. 28 30, э? Үйдө да барбы саткылка? Номер айтып бер. 705 mi? 705 63 63 67 67 63. 63. Кайсы жерде турасың? Manas aeroportu. Манас аэропорт, мынакей досум.
айтып атат, Манас аэропортта турам деп. Чала бересиздер достор. Бул порода эмне порода байке? Кулактары жакшы. Арашан, Тиши канча тиштери? Тиш буз эле козу. Козуларбы? Мынакей, козу тиш боюнча экен достор. Жакшы. Мына бул жерде сойгонго, союш коюлар турат. Ургачы эркекпи? Бычмал мына. Бычмал дейт. Еттери жакшы экен. Канча ай байладыңыз байке? 6 ай байланды. 6 ай байланыпты мынакей. Баалары канчадан? Доңго бар, жаңка бар. 13 миңден, 13 миңден болсо бересиз. 13 миңден беремин дейт мынакей. Жакшы. Тоң номерлерди мен алып. Дагы барбы үйдө? Еттер, Номер айтабызбы телефон? Жок, Телефон айтылбайт. Аха. Алар бул шелек дейт мынакей. Канчадан берип атат базар байке ушуларга? 12ден берип кетти. 12ден берип кеттир достор. 12 миң сомдон берип кеттир. Ушундай болгон базар. Бул жерде 20 миңден. Кочкорлорбу байке? Кочкорлор 20 миңден сурап атат. Базар берди ушулар? 18,5 миңден бериптир мынакей. Бербептир 18,5 миң. Мына 14 миңден сатамын дейт. Таксыры. Жакшы 14 миң. Мына 4тө 100 миң дейт бир бала. Бул кочкорбу? Эме ургачы кочкорлор, 100 миңден. 4тө 25 миң. Базар канчадан берди? 100. Жок, базар берди ба? Берилекпи? Берилек. 23 миңден, 23 миңден берип атат. 25 миңден сурайт өзү. Телефон номер айтабызбы? Айтыңыз. 0700 97 67 60, Мына. Кайсы жерде